tinggal aja gitu anjir. Ini ada mobil polisi guys, ini mau polisi. Ini apa? Oh, anjay, the motor police, you know. Kita bisa beli rumah gak sih guys? Coba lihat, kepo gue. Gak bisa beli rumah ya? Ya gak sih guys? Kok nggak ada tanda-tandanya? Apa kita belum boleh ke sono ya? Iya kayaknya belum boleh ke sono dah. Kayaknya ya. Put go. Minggir, minggir, minggir. Mana polisi datang nih? Polisi datang nih. Minggir, 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 minggir. Ya, bikin bingung aja lu. Gue beli senjata di mana ya? Ada polisi juga. Halo Pak, sehat Pak? Saya mau masuk ke rumah dulu ya Pak. Tuh, masa setiap ini mobilnya hilang guys? Percuma dong. Masa hilang mobilnya? Truk gua yang keren itu hilang guys. Yoi, semangat. Masa hilang ya? Save dulu deh biar aman. Kita nggak tahu berikutnya ada apa ya kan? Let's go. Misi apa dulu nih guys? Berisik, berisik, berisik. Bisa diangkat gak? Gak kuat dia. Misi MW dulu kali ya, duit dulu guys. Sumpah gak bisa ngerem ini motor. Butuh lagi guys. Mome. Ini main di PSP. Main di PSP bro. Di HP ini gua pakai emulator PSP. Aduh duh, nabrakan. Amin, iya. Terima kasih ya. Cabut aja deh. Kita tinggalin motor polisi biadab itu. Iya capek doi. Logikanya hilang dong ininya dong. Bintang. Yo yo, ini copyright atau tidak? Ini copyright atau tidak? Kita harus berisik supaya tidak masuk musiknya. Yo. Yo, tolong dong, cepet dong, cepet dong. Yo, musiknya matiin kali lagi ngobrol itu, bro. Itu. Ah, gitu. So, Phil said you was in the service? Yeah, but I screwed up. You and me Screw both. up. Damn it, woman. If you're gonna dress like a whore, I'm gonna turn you out. I was Turn doing you my aerobics, out. Marty. Crying out loud, give me a break. Crying I out. will. A broken fucking neck. You watch your mouth, goddamn house. Sorry. Now look what you gone and done. Is it house? Still, Jesus, woman. Hey, what's up, Big Vance? You said you might have some other work.
Yeah, sure. I got Some some debt. debt people need to start paying. If you don't shut that brat up, woman, I will. Galak banget sama anak ya, sama bocah. But an inbred hillbilly piece of shit. Better watch your mouth, tramp, or I'll knock them teeth out. That's it. I'm taking the baby and I'm going to stay with my sister. Good. Go ahead, go. Woi, berantem, pertengkaran rumah tangga ya. I'll hit her and all too. Come on, let's get out of here. Let's get out of here. Come on. Take Marty to his lockup. Ya masih bintang 1 guys. Cuman sering hilang ini ya. Males banget gua. Tadi kejar-kejar nih. Dia nggak hilang kalau kita udah masuk misi ya. Ini aja mobil ini aja Bobcat. Loh, kok bintang ada lagi guys? Bombe. Ini nggak bisa hilang begitu aja kah? Wait. Oke Pak, thank you loh Pak. Here's a list of shit needs repossessing. I don't think you got the stones to get it for me. Prove me wrong. Oh shit. Steal the first car and take it back to Marty. Seriously? Kita harus memaling. Oh me. Oh, dia di mana guys? Oh, alright. Berarti kita ke sini. Aduh, ngelag nih. Suka RTO begitu. Nah ini emang bisa masuk guys? Gak bisa dong logikanya. Bapak di mana ini? Gue kejar-kejaran guys. Gokil gue tuh orang. Steel car. Right. Di wah mobil keren nih. Orangnya lagi ngapain itu? Hey! Son of a bitch, that's my car! Don't take it personally, pal. Kebome. Tembakin lagi. Oh shit. Ah nggak bisa ya, harus dibenerin dulu. Ya rugi dong gue. Oh ini mau dijual kayaknya nih. Ngomong Pak, kalau kayak gitu nggak boleh rusak mah dari awal. Saya pelan-pelan bawanya. Minggir Pak. Aduh. Hancurinnya sekalian lah anjir. Bapak bisa minggir nggak? Ini mobil mah tuh tiba-tiba kalau lagi misi tuh tiba-tiba trafficnya jadi rame gini bos. Gak gitu caranya bos. Come on. Second car. Kita bisa pakai ini gak sih? Ini keren tau mobilnya, klasik gitu, gue demen. Here we go man. Kita harus maling apa lagi nih men? Minggir. Berarti dia di mana guys? Kamu bisa minggir gak anak? Saya lagi memaling ini. Sini kah guys? Mas tolonglah, ini ngebut aja lah, jangan lama-lama gitu loh. Gak bisa hancur aja. Wait, gak bisa didiemin ini. Ini ada senjata guys.
Nah dulu ini pelurunya nambah gak? Wah nambah guys, bagus. Kebome, weh gila, gak nabrak weh, selamat. Ih, tiba-tiba rame begini ya. Bang, minggir bisa nggak bang? Oke, daerah rumah orang kaya dah. Ada pokis guys, hati-hati, pelan-pelan kalau ada pokis. Wah, lagi jalan dia, pantas aja gua ngejar jatuhnya. Jatuhnya gua ngejar guys, iya nggak sih? Jadi kejar. Kita dikat dulu aja. Aduh, udah pak. I paid Marty off weeks ago, man. Ini udah rusak ya mobilnya ya, bukan salah gua lo ya. Wait. My iguana Angelina died. Mobilnya emang dia yang rusak ya. Kan gua yang rusak, please. Gua nggak mau rugi, tolonglah. Ini mah sah. Ya tolol anjing. Tiba-tiba belok, malas banget gua, ada kebaca. GTA tuh kayak gitu tuh. Ya salah dong gua. Salah dong gua. Jalan buntu pak. Pinggir. Pinggir, gonna die. Tuh, suka belok begitu. Gak apa-apa kok GTA. Aku suka kok sama kamu. Ada lagi. Intercept delivery van. Di mana dia guys? Situlah pokoknya. Minggir pak, tolonglah. Bapak tuh cuma NPC gitu, tolong akan mudah hidup youtuber. Bisa apa lagi youtuber lagi streaming gitu, mudah aja gitu, jangan dipersulit gitu gua mah. Pak, tolong pak, bapak naik motor doang nih. You best rectify this situation. Gila, chaos banget ya di sini ya, kayak GTA San Andreas nggak gitu. Ketemu lagi nih guys. Ketemu lagi dong. Ini ingetin gua guys, di mana guys? Di sini ya. You're blocking me in! Pikir mas. Saya lagi ini mas. Shit. Oh udah tahu. Oh shit. Oh shit. Mi familia is more important Ini than sih your ngalangin ya guys. Ntar dulu guys. release. My mouth feel nice. Mati lagi. What the hell are you doing? Smash your teeth, donkey boy. Wah bintang 2 langsung anjing. Wow guys, bahaya guys. Aduh pokis lagi guys. Mas. Mas. Buset.
Aduh, bahaya nih guys. Bahaya nih, bahaya, weh. Let's go. Tiba-tiba, wah ini polisi sih gara, ya, ini polisi geragas banget sih guys. Sumpah ini polisi geragas banget dah. Ini mau ngapain sih? Aduh, salah lagi. Aduh, salah guys. Ye. Goblok. Minggir mas. Haha. Hey, get that van out of here! Why do I get the impression none of those debts were genuine? Whatever I say is mine. And what I say goes. If you want to get on around here, you'll learn that one, kid. Aman bro, aman. Motor, wih, ada motor parkir. Minggir.